Hello, mga untaw kantot, este kanton, pansit kanton na halang og lamian. It's made with love kitni by Charles M. Napay ko tayo siomay sa tisa. Nagpatuga-tuga ko ang mukbang noon, yan dili ni makahurot. Sige lang, kay dili na masayang. Musudya po na sa akong tiyan later. Sa mga wala pa ka-subscribe, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, for those who had not subscribed yet, please click the subscribe button and hit the notification bell para naman updated kayo sa mga boring kong videos. Thank you! Such a spark of brilliance, though it's hard to part ways. I'll keep you here with me on another sea. There's something we don't know, that you and my first love, and I can't ever let you go. Thinking of all of our time in the soft breeze, not a lot of love can withstand what we went through. You make me dream. Time flew so quickly, you touched me so deeply, I can't understand why. We loved so fully, but I'm afraid to forget. I'll think of you when I fall asleep in my bed. You loved so fully, such a spark. Hello, good afternoon everyone. Welcome back to my channel. This is Charles M. So for today, mga una po ta, nidungan og tingog na ko ang manok. So naata dire kanang siomay sa tisa, siomay. I love siomay. And then naisawsawan ang siomay na perting lamian na yang sawsawan. Pero gakurog na akong kamot kay wakoy namahaw ko pero ako'y paniudto. Pero gamay ra ko og pamahaw. And then aside sa siomay na apo ta diri pansit canton. Natay pansit canton ako nagluto sa pansit canton. Tilawan ko na ta. Kung ako ang gimukbang pansit canton ra si Mariby Feda, as in super duper lamian kayong iyang gimukbang. Kay pansit yun. Siya mismo ang nagluto sa pansit na as in kargado kayo ka ng mga ingredients, limi kayo, mga sahog og ingredients. Ang ako pansit canton rin ako ma-afford, mga valor 60 pesos or 70 pesos, masiwala siya sa 7-Eleven ako ipalit. So, enjoy watching my video. Let's eat! Let's start eating! Pero marag mainom sa kong tubig. Okay, uhaw. Yung sa kong tubig gamay. Gamay. Siomay. Kuha siya nga siomay. Kaya siya Cebu. Siomay, tisa? Siomay sa tisa. Ipalit ako na siya kung Maricel si Nessie, sige pwede ni Nessie, basta wife ni Kuan, ani wa. So gusto mong order og siomay sa tisa na si Nessie Fernandez. Ako lang i-post iyang Facebook, Nessie Fernandez, Maricel.
So, i-contact lang ninyo si Maricel o gusto mo, taga-Luway na si Maricel, taga-Alegria Luway. So, gusto mo order niya, i-contact lang yung Facebook account. Okay? Yummy! May tubig na ito nakaandam dire, yung kasi madunlan. Laro din nagigutom ko. Kaya yung kamot parang nangurog na. May andig kayo ang sauce. Siomai sa tisa. Ang eye bags, no? Dako kayo. Kanton. Pansit Canton. Oh, Pansit Canton. Not bawal to siya nga word ha. O na nilabay nga sa kanan. Panha. Pansit Canton, not Pansit Canton. It's Pansit Canton. So, advice lang, since noodles na and dili safe na matulog ka, na naggigan ka nagkaon og noodles, dapat mainom ka og daghang tubig, perting daghan nga tubig. Kay dili siya safe na mo diretso lang kagkatulog na nagkaon din ka gikan og mga noodles or canton, mga ingana. So, dapat mainom ka og daghang tubig. Kuan unom ka noodles, usa ka kanang green bitaw. Kuan na siya kanang ordinary sa tawag ana kanang original nga flavor mo sa itong green, and then katong lima spicy, pero dili ko siya kanang as in spicy gyud na pareha ng uban bitaw nga mga spicy nga kanton. Sakto ko siya mga pagka-spicy, ganahan ko. Halang siya, halang. So, basig madungog din yung ang banha sa electric fan. Di good pwede gulay electric fan, no? Okay. Murag ang electric fan, murag nag ASMR. ASMR dito eh. Grabe lang ka ng mga mag ASMR mukbang, no? Kada bitang walay tinggay. Like, for the whole duration sa ilang video for let's say 10 or 20 minutes. Siguro sila mag-hujud-hujud ka na magkisap-kisap ng mga So before ko mutiwas og kaon, before ko mutiwas og hungit, mubambam, nakoy tang twister diri nga gipang andam, English tang twisters. Musubay ko nupod ko og makaya ba nako. Pero magbasa ko dili pwede sag-uhon kay nanatay memory gap, nanatay problem sa atong memory. So dapat mag memo plus. So sige, so yan natong mabasa ko na kog tongue twister ha, kini Peter Piper. Peter Piper is very common, no? Muna akong ipantudok sa mga estudyante before dito sa Thailand ang Peter Piper or sa daghan pa, pero ang pinaka-common dyan is Peter Piper. Sige, mag-start ko ha. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where is the peck of pickled peppers Peter Piper picked?
please give me a score from 1. Please give me a score from 1 to 10. 10 is the highest and 1 is the lowest. So please give me a score for Peter Piper. That's from 1 to 10. Okay. Next, tongue twister. May tatag sa yun. Susie works. Sige, ready. Susie works in a shoe shine shop where she shines, she sits, and where she sits, she shines. Again. Susie works in a shoe shine shop where she shines, she sits, and where she sits, she shines. Pas. Susie works in a shoe shine shop where she shines, she sits, and where she sits, she shines. Please give me a score for number 2. So give me a score for Peter Piper. Give me a score for Sarato. Susie works in a churba. Okay, next. May dapat I have got a date at 7:45. I'll see you at the gate, so don't be late. Sige, paspaso na to. Katuloy ni siya. Number 3. Sarato. I have got a date at 7:45. I'll see you at the gate, so don't be late. Again. I have got a date at 7:45. I'll see you at the gate, so don't be late. I have got a date at 7:45. I'll see you at the gate, so don't be late. I have got a date. I have got a date at 7:45. I'll see you at the gate, so don't be late. Number 3 ba to? Ikatulo ba to siya? So please give me a score. 10 is the highest, 1 is the lowest. Again. I have got a date at 7:45. I'll see you at the gate, so don't be late. Next. Ang balikon tong Susie works in a shoe shine shop where she shines, she sits, and where she sits, she shines. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Pick up a pack of pickled peppers. Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked? Like, oh my god, I think it's a 0. Dili siya 1, but I think it's a 0. Oh my god, I'm so sorry. I'm so sorry. Birthday ni Ganga. So, sakto na to sa atong tongue twister, no? Marag, na practice sa sila pa akong in-English gamay akong dila. Kaya magdugay na siya guwa maka-in-English. Karoon ako naka-English o balik ba ng tongue twister. So, sa sunod na po ito mag-tongue twister. Kaya marag, galisod na akong dila ba? Tawas tagkaon. Sana all Forex the Great Dunong mo anang kuan ha ilahang Fernando Cafe unsa to kana? Amando's Cafe. Namo nang Amando's Cafe ug jugo ni jud ani Inday Baduday patay man din ta friends. Others na jud mo Forex the Great ha bantay lang. Nga na day mo ni Inday Baduday kamong Angel bantay raman mo. Charot. So mega love shout out to these following people kay nagpa-member sila sa ako to Annabelle Channel, Simply Arol, Chabal's Desire, Gracie AD, Brit Pinay Bisdak, Joyce World Hobbies Baking Gardening, Momshi Ethel's Vlogs, Famcan Mendoza, and Bino Family, ang mga manok na ningog na pod, Forex the Great, Bijoy Kwanag, and Mommy Levy and Fam, thank you so much! From Charles M. Byers.